Dina semua sane dahat, terang pindah ke Cina ngawitin pepelajaran regala semang. Makudang-kudang jatme dahat sareng ngawitin dinane sane ka pertama punika. Niki Dian, anak jemat, aktif di sekolah, sake mawon Juliet Akide, jagma musik pisan sareng Jessica lan Oriza. Timba-timba. Beje. Cingakin gitu Jessica lan Lisa. Jag nyampa tak sing tawang. Zidan tur adip. Puniki kali sisya sane wikan. Jematnya nungguin awig-awigan ring sekolah. Kali jatme punika masa matonan sareng Dian. Beteke paling tenang. Jani demen suna yang timpal. Buka kedis becicane hujanan. Jak nguci. Sing telah-telah tutur nih. Ajan, mana kamu yuk? Jak dua. Melanya. Padragane bikin Jani. Saja tuh aku kan kurang. Niki Jessica. Niki wa anak lo sane ngeraos mantan jinane. Jak lemah tengah gosip dan telah-telah gosipnya. Kurang. Mau nyari naik kelas belah tuh si pengen tugas kone we masa sing pengen main ayuran kone so Bener. Ki Oriza. Sematone Jessica. 11-12 sikapnya sareng Jessica. Iya sing tain dingehang pitutur guru. Sai sirep. Lai buat onar Ben. bener betul Pangkat ngutuan jelek timpal dan nyai jak dua tuh buka gua yang ada nih bane tawang. Mana apa tuh arti itu? aja apa kalian ngomong macam ini Bah, ani kentu sih tawang itu nih. Ada Google. ide bisa google-googlean dan juga orang lain Weh nyai jak dua nih jak. Masa jam-jaman hidang ngegosip. Ngalih IT sesenggakan 5 menit sih hidang. Jak majuan pancing, males jak nyai jak dua. Mark itu orang yang males sih kak Gati Deh, sabar mana. aku sing demen gitu angga masalahnya Najas, kamu nanya doken coba. Dia dawang ngebuin. Beh, jak buka munyin gendangnya. Enggal kedeg. wih cai demen ti masuk langsung senggak kak buka bodres jalanan cai Jessica de beruangan. cai adi mendep kan kayak tuangga sih gede cai kayak tuangga Sebenarnya yang gedek masih karena sing nawang apa, yang mendep gen. Kai nawang maksud itu. sing sih masih Ai boleh di Google Jani. oh coba lihat lihat cai Ini artinya. masa gitu sekenar gini Oh, sekarang. wah dia nenek Bobo. bel ih main besar Lureng puput bebawasannya sarang kalih, sampun memunyi bel sekolah sane nyenayang para sesiana, mangde saya ge ngeranjing ke kelas. Rahajeng semang para sisi asaran sami menton sanding ngeranjing dinani makin. Losari nonton ngeranjing bu. Oh nggih Lusari absen telu nggih. nggih bu Nggih para sisia dinani makin irage pacang melajahin tate indik basite paribasa Bali. Basite paribasa inggih punika basa remasmen yadin panglanget basa kaanggen panglewut basa sajeroning kalih magaunjakan sajeroning basa pakraman yadin basa pasawigayan. Maka parindikang tata basita sane kawedar oleh Ibu Vica, dawag dinane punika nanging Oriza sareng Jessica nenten mirengang bebaos gurunyane. Sareng kalih nenten ngerungwang tutur gunone nanging pekisi-kisi nuturang timpal-timpalne utawi ngegosip aja ke dadua.
Para siswa sareng sami sampun ngerti. Sampun Bu. Nggih. Jessica sama Oriza. Ya Bu. Ada dua terus-terusan ngerawas rikala ibu nerang, bingung lu aja bos. Nggih Bu, jadi yang merengin sampai yang nutup, pas serius-serius ganti, pas stres otak gitu Bu. Kan Oriza? Nggih Bu, tiang henten masih. Yang penting pas ulangan yang bisa nyawab. Hidup acepok mangdeten kobet Bu. Nggih, ibu nawang hidupi panten kobet. Jadi ngariana napi sani ke kitayang. Nangil mande tan kantos ngerusak masa depan nih. Masa sekolah totonan gala irage malajahang dewek karena ento mangdani selek-selekang melajah. Inggih para siswa sareng sami niki nenten ketujuan Jessica lan Oriza manten nanging samin sareng sami ibu ngajarin mangga alit-alitnya madua bekal ilmu pengetahuan sane pacang keanggen riwekasan antuk punika sampunan dados murid sane buka maceleng luwe sane atos yanin bengkung. Nggih para siswa sareng sami amunika ngenanen indik basite paribasa Bali dinane makin sadarenge ibu jagi metaken sira sane marasi dayang nyawis petaken ibu pacang poleh poin nilai. Iya Bu, Rarisang. Apa ke anak cenek main cacing? Jamu. Rarisang jidan. Anak cenik main cacing, matos jauh misi benang. Enggih bener, Zidan Marasinayang jawab karena Zidan malah mirengang materi ane sampun terangan ibu itu nian. Elingan alit-alit sareng sami, malih aminggu sane pacang rawuh, ibu pacang ngawantenan tes. Antu punika selegang melajah jumah nggih. Nggih Bu. Enggih para siswa sareng sami, makarena bel istirahat sampun membunyi, para siswa sareng sami makin dados istirahat nggih. Nggih Bu. Ya ampun Bu, saya pesen dulu Bu. Nanti bahasanya Bu. Sampun ngelintang kalahi aminggu, mangkin dinane tes bahasa Bali kadiraos ibu guru. Sadurung ibu guru rawo ngerancing ring kelas, Dian, Zidan, sareng Adip ngebausang ring arep kelas. Tiba-tiba, lu pada belajar nih? Hah? Ada tes yang mau makan? Ada tes bahasa Bali, Jess. Mi, tes apa tuh? Bang, nanti mana sih Mi? Bisa tahu nyanyain dah. Mesti yakin lah. Para siswa sareng sami manut sakadiraos ibiring aminggu sana limpang dan nani makin jadi kawan tenang ulangan bahasa Bali. Galah tes puniki wantah 6 menit nggih. Nggih Bu. Belajar guys. Wanita saya ini belajar. Uba bede. Iya, aku nggak petang buku sih mana? Kita jadi nyawab Ih, awak-awak gini-gini Be. Jessica sareng Oriza sampunan itu terus-terusan. Iya Bu. Tes bahasa Bali ini sampun ngawit. Ibu guru ngawit ngicinin cakepan, indik piteket dan cakepan indik cawisannya, ring para sisiane. Ritatkala tes puniki, wantah kadadosang asiki piranti, sane kaanggen nulis, lan enten kadadosang nyonte utawi nempu. Pamargi ulangan mamargi antar, ya diastun, wenten makudang para sisia, sane tingkah lakune luwir. Sakadi anak sane pacang nyonte, utawi nempa.
Hasil tes punika pacang kasasahang ensap ring jam istirahat nggih. Galah masayuban sampun nepek lan para sisya sareng sami. Kap tiang mangdemenah ring tengahi kelas selami ulangan kamar kiang. Sapia Zidang Jessica ijo. Tenada bu, tenada nu belanja kayaknya. Bu, aku udah bu. Kemarin terkali kantin. Belanja enggak. Isa, makin mana? Mih, nyain Norman. Ceka, ini cek orang sih belajar guys. Ini udah mat. Tulang dasar. Cak lu. Mih, besok tangga bebiasa mah nilai cerik. No man, bes ada nih tuh nani. Yes, ulangan dulu. Hei Jessica, kenapa nih ada dalam bangke? Siapa sih? Jadi bangke. Ini orang ada bangke, dia anak orang mendamak bangke. Arti sudah tinggal tuh masa selan. Kita baru duduk nih ngomongin aku nih kenapa? Apa nih? Apanya sih? Udah ngosan di bandnya nak. Main game. Ngomong jombong bebek, nah ada petakon belah-belah. Apa tuh? Wih. Pantas ngomong, kalau keboy ngomong. Apa nih jet milu-milu deh? Makanya Jess, sama singdot masa selan, jadi saya bayar harga ngisiin dulu. Apa tuh nyisiin dulu? Introspeksi diri. Makin sampun pedas, napi bedane sisya sane saleg mirengang pitutur guru, lan sisya sane piwal ring pitutur guru. Sisya sane saleg miring, gumanti pacang poli nilai sane becik. Semalihe, sisya sane tandu goreng bawas guru, piwal lama boya sina pacang nentan meresidayang poli nilai sane becik. Antuk punika, ngiring sarang sami seleng melajah tur meningahang pitutur guru. Pembelajaran punika sane pacang dados sesulo kanti ribu kesan. Ada gua maling kuat, satu bawa enggak suwut.